Sibingelele sikwamukele ke mbukeli noma ke mlandeli wensika yesizwe TV. Namhlanje ke sila ezitabeni futhi nje uhlezi wazi siyahambela sihamba sifike la ofuna sifike khona. Namhlanje sisemngeni uyobona kunamanzi amakhulu emva kwami uzowabona futhi nje mesikhuluma ngawo noma ke mesingena kuwona. Namhlanje sihambisa abantu emanzini. Sihamba no Dr. Mathenyoka. Ila-ke namhlanje besixoxa le ndaba kusukela siqala kwivideo yokuqala ukuthi ngo-29 sizobe sisemanzini. Namhlanje ke silapho-ke amanzi makhulu kakhulu belinetha izulu eThekwini isonto lonke. Kodwa-ke sikhona namhlanje ufuna ugcwele uquphu phezulu uqumbile ugcwala ngamanzi umngeni lesikhuluma ngawo. Kodwa-ke sizobona abantu bengena phakathi nomkhulu efaka abantu emanzini ukuze-ke sikwazi ukuthi sikufezele lo msebenzi sifuna ukuthi siwuveze nawe ukuze-ke singamoshi isikhathi. Asihambeni ubona abantu bengena kulo mngeni ogcwele mpu phezulu ubone ukuthi umkhulu mesebenza usebenza kanjani. Asikhale kubona.